Gol. 6 номер Murat. Kızkol komandasından gol atıldı. Birinci mintada 1-0. О, шлемчик, таскай, бля. Ой, айдай берчи. Ой, бля, мама, қинал не қыласың деп өзімде сілеу отырып. Argen. 3 nomerdagi gol. Argen. Argen ikisi orta qo'riqdan o'ynayotdi Argen. Ha, troyka bilan ekan. Big Mehmet işte. Quya. Kok ganggu waktu kiri. Troyka bilan to'pat. Argen. Gol. Ikkinchi ochkoni Argen ochdi. Kızkol 2. O'ylak nomerda bu Jolbors. Hashimбеков Jolbors 98 tug'ilgan. Mengenati Boyka. Kızkol komandadan 6 nomerdagi golni asoslatgan. Qiziqqanlar bo'lsa, Kızkol komandaga qaytsalar bo'ladi. 6 nomer. Boyka'dayla qo'ysak. Almıştı. Bu Argen 97-yılı doğulan Mengenati Troyka. Nasıl?
командасы Тілек Мұсабеков Тілек 2000 жыл туылған екен, аты чағылған. Жас бала екен. Ой, ұлақ сүріп алды. Ой, отта түсіп қалды. Бұл күрек атсатады екен. Гол. Телекеев талап. Үшінші голды салынды. Талап қолды көтеріп қой, бері. Молодец. Gel çırmadırga. Pınar. Бұл алып кеткен Қыскөл команданың ойыншысы 7-ші номерді İskender. İskender 96-шы жылы туылған. Гол. Beş. 4, 3, 2, 1, stop. Ulan orta atışına bağlı, ortarak cıldırıp. Gol Kızköl komandasından Argen 5. goldu yarattı. Kızköl komandasının oyuncusu numara görmeye kalktı. 7. numara İskender. İskender Sülükkan'a. Судья Нарала, судья ayda hazır ortada o судья. Gol eкен. Судья gol mu? Gol. İskender. Судьяныз. Сырттан өтірі Судья Нарала. Бұл 4-ші номердегі oyuncu Şamdan Sultanaliyev Şamdan 91-ci жылы туылған. Деген аты Қарышқыр. Kızköl komandada 6-cı nomerdeki at satılады eкен. Mına ketip atқан 6-cı nomerdeki at satılады. Out bol kaldı. Abdullayev Argen 97-ci жылы туылған. Деген аты Тройка.
Касым Курманбек, Кызыл Туу. On birinci nomerdagi Ijazov Talg'at. Olaq derdi. Talant, Dilekey Talant. Böyle klas ko'rsatib qo'ydi. Bu İskender sülük qaramani o'yinini ko'rsatdi. İskender. So'ydan qarag'lar, so'ydan chiqdilar, so'ydan qarag'lar. Üç, iki, bir, stop. Altın oynatıyordu Kızköy komandası gençlikte.